Kah Neutral Border Dispute Redressal Forum hapo ka Jingyelam u chairman ka Kenhun uba Chandame Sungo menda ka singi thoding kila IT ya ka Dorcas siu menteri rangba ka jela u Konrad ke Sangma bad u sembut menteri rangba umas ngau bhalang dhar da ka babu ya ka Jinggentu ya ka Regional Committee ka bapej ya ka Jingya ka Japut ka balane da ki bun snem hapdeng ka Meghalaya pat Assam bahkan but perking ya ka Term of Reference hakabayde bat ka jing pisar ya ki jaka ki badon hapdeng ka jingya kaja ha blok 1 bat blok 2 habakran cekilat pathai kubor hasketrian uba Chandame Sungo ulaong bakadawa ya ka Regional Committee ban bisar ya ka rukom long rukom man jong kisnong katkum ki record census baka jela kadon katkum ka jingdon jong ki jaj benriu ki belong ki nongsong snong ki banadu ki por bamensua bat hakaju ka por ban lit jurip haman la ki jaka badon ki bompat ya bej hakaju ka por ka Kenhun ka Kentu ki nong mi khmat balajet Syaki Autonomous District Council Banlum Jingtib ki batikna ulaong baka HBDRF ka kwa baka komiti kan let jurip banyak hakisnong omtang bansyong jingelang ha office la ka dei hanong ba shilong ne hajawai Negeliang jumlah Neutral Border Dispute Redressal Forum mga chairman bat i ba pasa kumi spokesperson jumi tegi sisya ngidai ban ya keduk markhamat mo tangba kedepan appointment ru yo blesi kapor kadang slam te hadin kumbang dio I hlat patah kubor bat nilai yo kani kopi ba ala ha ka live health rik jun arja heun riu te negeliang ga sorkar Meghalaya kala constitute ne kala thau ya kata ka regional committee na ka penta ban penbeit no yo purusam hapene kini ka arjela ya kini riu teli ki jaka ke badansa te negeliang jungi kum ko forum hagaba ningkong ni penpau kata kajing sngeungu ya ka sorkar namar kajing simkhia ka jongka ya ka ban le ya kani ka kam tam hagaban penbe yu pusam hapne kani ka arjala ya ka balasa ting de bun sdem te ha kajing ini berkeni ni negeli yang jongka forum mentak sni lele ai da kani ka chithi lene kani ka representation jungi saya deputy chief minister borom jungi Konrad ke Sangma Badru Syai Deputy Chief Minister Berepek yang Regional Committee Balangro Artat Chairman Jangan Regional Committee TBD West Jentia Iba Siang Balanghar Banangta Syai Deputy Commissioner Jangka West Gent Hill District Ibalong Kumi Member Lani Convener Jangka Nega Regional Committee Te Hagane ke Siti ke Jungi Te ni IPED ke subjek ba Comprehensive inspection and throughout preparation of the Regional Committee report concerning Block 1 and Block 2. Tang katai. Namar ba ladang ipek haganiga jingtho kaniga notification ke ba ka sorkar kala dep penmi kaniga terms of reference. Te nagaleng jungi ngilas ngeu biang lut hangni na dong sedong ya gini gi guidelines ni gini gi jingtho ke ba ka sorkar kala. Te nagaleng jungi lengba kaniga sithi jungi kabang le ai banta kabang ni don ban kerpat ya ke sorkar ke longba kade ban but bekik kat kum gini gitu terms condition kiba ke sorkar ke dep constitute dan ke dep ai tang katai namar balai ba omde bangi bengi ke no mo ya ke jing sisa ngi ban friend ha ke ni MDA 1 kabal dep te kalong kum nehi kita tem kita condition kum ta ter hende ke pas ngosi ke longba nagaliang jong regional committee jong West Jentia ngaru ngaya don lang ha arlai tili kijing ya lang ti kimlek re sedu site sport area tang semung krok sebar tur kimlek sepop blok one lain na ya keren ti ke suphatang ya gitu ki lokal ki badon setu ki lek hi gitu kisa ai kita report stang katah tang ba ngaya don bok tharai mo nambar ba tu kupor kemut haga MDA 1 kijing keren ka 4 point haga jing dei bagen niga blok 1 blok 2 te deneng nega daw ba kat kum experience ke banglet nilalap hagate ga MDA 1 dengi kerpat ya ga nega MDA 2 momenta bar khamtam yai mas yang phalang dhara bede chairman jong ka nega committee ba kat kum bala tho hangne ba ide bale hiar bek dal dehi sedu sikiti sport area kai omdei ban sulek tangga te bulwok dengi no po silong lani nang te no po juai dei balik sedu kitu area ban sengap ru ya ka concern jong itu gibriu bar ban pe jing long jing man
kijaka ke putana dong sedong titang kene higemut ba kejing dawa ba kejing kerpat kejung long mentamo ngalaklet kiyo le si khatsa